Ce problème vient dès l'indépendance, c'est crise identitaire. Uyu tugiye kugarukaho rero ni umunyamateka akaba umuhanga mu bya politiki na diplomasi wabyize kandi w'umuhanga muri byo agiye kudusobanura neza amateka akomeye cyane yaranze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urwango rw'abatutsi aho rwaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho urwango rw'abavuga ikinyarwanda rwatangiriye. Ibi byose byatangiye kera nk'uko Basile Diatezwa abitangaza, akavuga ko ubwe atuye mu gihugu cy'Ububiligi ariko ari gusobanura ibyabaye kuva kera ndetse no mu myaka y'1981 aho ibintu byatangiye gukomera, tukaza tukagera mu 1994 byose agiye kubisobanura nk'uko tugiye kubagezaho iki kiganiro cye mu rurimi rw'ikinyarwanda. Twise cyane rero reka dutangire twumva uyu munyamateka w'umuhanga wasobanuye ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko urwango rw'abatutsi rukomeje mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Kongo yose muri rusange. Twise cyane rero yatangiye agira ati ce problème vient dès l'indépendance, c'est crise identitaire. Mobutu les trouve, il n'a pas trouvé de solutions. Au contraire, les contradictions se sont aggravées. Avec la loi de 1981, on avait dessaisi tous les... Iki kibazo cyakomotse mu gihe igihugu cyabonaga ubwigenge. Izi mvururu zerekeye umwirondoro n'amoko nizo zatangiye kera. Nta bisubizo byabonetse, ahubwo ibintu byarushijeho gukomera. Amakimbirane yakajije umurego cyane nyuma y'itegeko ry'1981 aho abantu bamwe bambuye ubwenegihugu bwa Zaire. Ibyo byateye amakimbirane akomeye, maze havuka igitekerezo cy'uko hari abantu bafite ubwenegihugu bushidikanywaho. Nyuma yaho mu majyaruguru no mu majyepfo ya Kivu, abo bantu batakaje igihugu cyabo babimpunzi zidafite ubwenegihugu, barirukanwe, bagenda birukanwa mu mirimo ya leta no mu bigo by'abikorera, bavanwe no mu bikorwa by'ubucuruzi, bakekwa nk'abashaka kwinjiza ubugambanyi mu gihugu. Bahindutse abantu batagishakwa mu gihugu cyabo, baranzwe no gusuzugurwa bikomeye cyane ndetse n'urwango bakorewe. Ibi byose turi kuvuga n'ibyo mu 1981. Ati twigeze no kubona ibikorwa byo kwibasira abatutsi byamenyekanye cyane, ariko byatangiye ubwo igihe impunzi zahungaga, harimo n'abakoze jenoside. Abo bicanyi bazanye ibikorwa byabo bya jenoside mu gihugu cya Kongo mu gihe cya Mobutu. Batangiye kwica abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo. Izo nzirakarengane zasabye ubufasha ku butegetsi ngo zibone uburinzi, ariko inzego z'umutekano zaho zaje gufasha abicanyi kurimbura abo batutsi aho kubarengera. Icyo gihe nibwo umurimo w'amakimbirane watangiye kuba mubi cyane. Ariko nyamara abantu bose bari mu gihugu kuva ku itariki ya 30 Kamena 1960 bose bafashwe nk'abanyekongo nta maka. Nuko ubwo iryo tegeko ryatangazwaga, impunzi n'abimukira bari hagati y'1959 n'1964 bari batuye muri Zaire bahise bahabwa ubwenegihugu bwa Zaire. Ibyo byari byemewe n'amategeko. Uyu munsi ikibazo gikunze kugaruka cyane kiri mu bwoko bw'abanyamuryango bamwe, cyane cyane abakomoka muri iyo miryango. Ikibazo ni iki rero: ni gute twahagarika intambara imaze imyaka irenga 30? M23 yaturutse muri CNDP, nayo ivuka muri RCD Goma. Iyo usesenguye amateka usanga impamvu zose zivugwa ari zimwe. Hari ikibazo cy'indangamuntu n'ubwenegihugu, kuko mu majyaruguru ya Kivu no mu majyepfo ya Kivu hari abanyekongo bamwe batakwemera mu mutima wabo ko umututsi ashobora kuba umunyekongo. Icyo ni ikibazo cy'imyumvire gikomoka mu mateka ya kera y'akarere k'ibiyaga bigari. Hari kandi n'ibibazo by'imiyoborere y'uturere. Ibyo byose biterwa no kuba nta leta ifite imbaraga itanga ubutabera n'itegeko ryubahirizwa. Urugero, njye mba mu Bubiligi, mfite uruhu rwirabura n'abana banjye bararusangiye. Mu Bubiligi harimo abanzi b'abantu birabura
abantu badakunda abantu birabura, ariko amategeko yaho arindira njye n'abana banjye uburenganzira. Niba igihugu gifite amategeko akomeye ntaho byagera kuri ibibazo by'amoko. None se kuki umuntu yafatwa nk'utemerewe kuba umunyekongo? Nta mpamvu ifatika keretse umuntu utazi kwitegereza. Kuki umututsi atakwitwa umunyekongo? Ndetse amateka arabyerekana neza, bari bahari kuva mbere y'uko imipaka y'iki gihugu ishyirwaho. Babaye ku butaka bwa Kongo kuva kera. None se bashaka iki nyine? Mbere na mbere ntibasaba ubwenegihugu bwa Kongo kuko basanzwe ari abanyekongo. Umunyekongo agomba kubyumva neza mu mutwe we. Ibyo bintu byo kubyibazaho bigomba kurangira. Bashaka gusa gusubizwa uburenganzira bwabo nk'abaturage ba Kongo, kandi ibyo bigomba gufatwa nk'ihame. Mu makimbirane ya M23 kimwe na ya CNDP cyangwa RCD harimo ikibazo cy'impunzi zimaze imyaka irenga 30 mu Rwanda, muri Uganda, mu Burundi no muri Tanzania. Hari imiryango imaze imyaka yose mu nkambi. Nagiye gusura zimwe muri izo nkambi, nararize. Muri izo nkambi niho hava urubyiruko rukajya mu mitwe nka CNDP na M23. Ababyeyi babwira abana babo bati, igihugu cyanyu si Uganda, si u Rwanda, si u Burundi, ahubwo igihugu cyanyu ni Kongo. Mujye kurwanira gusubira iwanyu. Icyo kibazo nikidakemurwa, urugomo ruzakomeza. Abo bana bavukira mu nkambi z'impunzi kandi ubona imibereho yabo ari mibi cyane. Tugomba kubanza gukemura ikibazo cyabo kugira ngo basubire iwabo. Ariko hari abatinya ko nibasubira mu gihugu cyabo bazinjira mu gisirikare cyangwa mu nzego z'ubutasi bakabikorera inyungu z'amahanga. Ibyo nibyo biteye ubwoba bamwe. Ariko se koko twatinya iki? Ingabo zacu zifashwamo n'abatoza benshi bo mu bihugu by'amahanga, Abafaransa, Ababiligi, Abanyamerika n'abandi. Nitwavuga ko nabo binjije igihugu. Kuvuga ngo kwinjizwa, infiltration, bigezaho byose bigira ishingiro n'ubuswa. Byagezaho byose bigirwa ishingiro n'ubuswa bukomeye cyane. Iyo umuntu avuga ngo baraje baratwinjirira kubera ko dufitanye ibibazo n'u Rwanda, abavuga iki? Ese tugiye kuba mu ntambara idashira n'u Rwanda? Tugiye kuba mu ntambara idashira n'igihugu cy'u Rwanda? Oya, nta shingiro bifite. Ahubwo tugomba kuri mu muryango w'ubukungu w'ubucuruzi bwo mu karere k'ibiyaga bigari, kuko u Rwanda ruzahora ari umuturanyi wacu naho ruzigera rucya. Tugomba kurenga iryo shyari no kutizerana riri hagati yacu n'u Rwanda rw'ubu. Ibyo byo kuvuga ngo twatewe twinjiwemo, never. Ni ibintu bitagira ishingiro, biterwa n'ubupfubyi bwa politiki. Ntekereza ko ibihugu byombi bishobora kuganira ku nyungu zabyo mu mucyo, bigashaka ibisubizo by'amahoro. Icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo abandi batwinjiyemo ni ikimenyetso cy'ubupfura buke n'ubuhenda abana mu miyoborere. Mu gihugu gifite uburemere ntibashobora kuvuga ibintu nk'ibyo. Ce concept-là d'infiltration, tout ça là, ce sont les égouts de la médiocrité. Je ne crois pas que dans un pays sérieux qu'on arrive à ça. Non. Infiltration, infiltrer pour faire quoi? Franchement. Ngira ngo rero murabyiyumvira, iki cyari ikiganiro gikomeye cyane cyagarukaga ku kibazo cy'amoko muri Kivu, cyakomotse ku mateka y'ubwenegihugu giterwa no kubura leta ifite imbaraga. Uwo muvandimwe rero akaba yavugaga ko abatutsi ari abanyekongo, mu by'ukuri ko ikibazo kitari mu bwoko ahubwo kiri mu mitekerereze, kandi ko amahoro azaboneka ari uko abanyekongo bose bemeye ukuri kw'amateka bagasubiza mu gihugu abo bamaze imyaka 30 barabaye impunzi. Ngira ngo rero murumva ko ibintu bikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho uyu musesenguzi Basile Diatezwa yagarukaga kuri ibi byose by'umwihariko, avuga ko
uru rwango rwatangiye kuva kera, by'umwihariko byakumye mu 1981. Ibyo rero Tshisekedi yagiye kuvugira i Buruseli mu Bubiligi mu nama ya Global Gateway Forum 2025, ari ibintu bidafite ishingiro, by'umwihariko ashingiye ku mateka y'ibibazo ko ikibazo kigomba gukemurwa kivuye mu mizi, aho kuvuga ko ari u Rwanda rutera ibibazo, aho kuvuga ko Kagame ari we utera ikibazo. Rero nk'uko mubyumva, abakongomani n'ukwicara bakaganira ku kibazo cyabo, ubundi bakagikemura mu buryo busesuye. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, aho nkomeje kugenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane. Bless up.